mbasuhuze mbifuriza komeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese aho muherereye hose, cyane cyane abakunzi ba D&N Kingdom TV. Reka rero amakuru yacu yo kuri uyu munsi reka tuyahere hano ku mugabane wa Afurika. Mu kanya gashize cyane nibwo hamaze kurangira tombora ya CAF Champions League y'amatsinda ndetse na CAF Confederations Cup yo ku mugabane hano wa Afurika. Mu Rwanda rero, mu Rwanda iwacu dufite ikipe iduhagarariye, nta yindi ni AS Kigali, Association Sportive de Kigali. Kuri uyu mugoroba nibwo yamaze kumenya ikipe bizakina muri CAF Confederations Cup. CAF Confederations Cup rero ikipe ya AS Kigali ikaba izahura n'ikipe ya CS Sfax yo mu gihugu cya Tunisia. Abantu benshi harimo abayobozi bamwe na bamwe bagiye batangira kwandika ibintu cyane kuri social media, aho bagiye batangaza ngo hari ba Nyandwi hari ba Nyiraminani, ariko twese nk'abanyarwanda turi nyuma y'ikipe ya AS Kigali, cyane cyane ihagarariye u Rwanda rwacu ku mugabane wa Afurika ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Ni izina rimaze kumenyekana cyane, cyangwa se rimaze kwandikwa mu binyamakuru bimwe na bimwe, cyane ko ni ikipe y'u Rwanda wenda muri ntuza zigiye zitandukanye, muri departement zigiye zitandukanye, ni igihugu kimaze kumenyekana cyane. Ubwo rero n'ubundi ikipe igihagarariye nayo igiye hanze ikavuga ko ituruka mu Rwanda, cyangwa se yanditswe ko ikomoka mu Rwanda, ni idarapo ry'u Rwanda rizamuka, kandi abanyarwanda twese tuba tubifitiye ishema yuko dufite ikipe iduhagarariye ku mugabane wa Afurika. Ikipe ya AS Kigali rero ikaba yamaze gutombora ikipe ya CS Sfax yo mu gihugu cya Tunisia. Naho gato tuvuye muri CAF Confederations Cup, no kuri umugoroba kandi habaye tombora ya CAF Champions League y'amatsinda. Amatsinda ntabwo byoroshye mezami, ntabwo byoroshye, ni amatsinda akomeye cyane, ni amatsinda akomeye, nongere mbisubiremo, hazaca uwambaye kabisa, hazaca uwambaye. Kuko wenda nk'urugero twafata itsinda rya Groupe A, aho usangamo Al Hilal ndetse na AS Vita Club yo mu gihugu cya Congo. Mbibutse ko Al Hilal ariyo mu gihugu cya Misiri muri Egypt, naho AS Vita Club niyo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse na Simba Sport Club kabisa yo mu gihugu cya Tanzania, ndetse na El Merreikh yo mu gihugu cya Sudan. Iri tsinda rirakomeye, iri tsinda nongere mbisubiremo, rirakomeye. Naho Groupe B turasangamo ikipe ya TP Mazembe yo mu gihugu cya Democratic Republic of Congo, ndetse na Mamelodi Sundowns, ikipe yigeze gura n'ikipe ya Rayon Sport yari ihagarariye u Rwanda mu mwaka wa 2017 ndetse na 2018, ikaba ari nayo yakuyemo ikipe ya Rayon Sport yo mu gihugu cy'u Rwanda. Icyo gihe yayikuremo mu gihugu cya Afurika y'Epfo, n'ubundi bituma ikipe ya Rayon Sport yerekeza muri CAF Confederations Cup. Itsinda rya mbere rya B rero, nk'uko narimaze kubabwira, ririmo ikipe ya TP Mazembe yo mu gihugu cya Congo, ikipe ya Mamelodi Sundowns yo mu gihugu cya South Africa cyangwa se Afurika y'Epfo, El Hilal Omdurman yo mu gihugu cya Sudan, ndetse na Belouizdad Belouizdad yo mu gihugu cya Algeria. Naho itsinda rya gatatu turasangamo ikipe ya Wydad Atletico mu gihugu cya Morocco, Oroya yo mu gihugu cya Guinea, Atletico Petro yo mu gihugu cya Angola, ikipe yakinagamo umunyarwanda Tuyisenge Jacques rero vice capitaine w'ikipe y'igihugu Amavubi, akaba yaratandukanye n'ikipe ya Atletico Petro yo mu mwaka ushize, aho yaje yaterekeza mu ikipe ya APR FC. Ndetse iri tsinda rya gatatu turasangamo ikipe ya Kaizer Chiefs yo mu gihugu cya Afurika y'Epfo kabisa mezami. Iri ni itsinda rya gatatu. Naho rero itsinda rya kane turasangamo Esperance de Tunis yo mu gihugu cya Tunisia, Zamalek yo mu gihugu cya Misiri, ndetse na MC Alger yo mu gihugu cya Algeria, ndetse tukasanga n'ikipe ya Tenguet FC yo mu gihugu cya Senegal. Ayo niyo matsinda ya CAF Champions League yabaye kuri uyu mugoroba, ndetse by'umwihariko tukaba tugiye dusangamo amatsinda akomeye cyane. Ni amatsinda akomeye kandi agoye, ariko icyo twifuza ni ukugira ngo natwe umupira wacu ku mugabane wa Afurika ube wazamuke byibuze dusore n'abakinnyi benshi babashe kuba bakwerekeza kujya gukina ku mugabane w'i Burayi,
byibuze tujya amakipe yacu natwe ku mugabane wa Afurika agenda agira n'abakinnyi banakomeye bana, byibuze ku buryo twashobora no kuba twagera mu mikino y'igikombe cy'isi biramutse bidukundiye neza dutegura, ariko byose biva mu gutegura, nta kindi dusabwa rero ni ibyo ngibyo. Hanyuma ku mugabane wa Afurika n'ubundi nta kindi kiri kuhavugwa, ariko gatoya reka hari n'uburyo twabonye tutarava n'ubundi muri CAF Champions League na CAF Confederations Cup. Nari ngiye ntababwiye gatoya uburyo amakipe yatomboranye muri CAF Confederations Cup. Nk'uko nabivuze twatangire ku ikipe ya AS Kigali kuko ihagarariye u Rwanda izahura na SS Sfaxien yo mu gihugu cya Tunisia. Enyimba yo mu gihugu cya Nigeria izahura n'ikipe ya Rivers United ya hagati y'ikipe ya Rivers United n'ikipe ya Bloemfontein Celtic. Ndetse ikipe ya FC Platinum izahura n'ikipe ya ASEC Giraffe. Raja Casablanca izahura n'ikipe ya West Monastir. Gor Mahia izahura n'ikipe ya Napsa Stars. Gor Mahia mbibutse ko ariyo yakuyemo ikipe yari ihagarariye u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League ariyo ikipe ya APR FC. Ndetse Premier de Agosto izahura n'ikipe ya Namungo FC ndetse FC Sfaxien nk'uko nayabwiye izahura n'ikipe ya AS Kigali. Nkana FC izahura n'ikipe ya TAS. Asante Kotoko izahura n'ikipe ya SS Setif. Young Buffalo izahura na SSM. Ndetse Ahli Benghazi izahura n'ikipe ya DSMP yo mu gihugu cya DR Congo. AS Abidjan izahura na Pyramide FC mu gihugu cya Misiri. Stade Malien izahura mu gihugu cya Mali izahura n'ikipe ya JS Kabylie yo mu gihugu cya Algeria. Ndetse Jwaneng Galaxy FC izahura yo muri Botswana izahura n'ikipe ya Orlando Pirates yo mu gihugu cya Afrika y'Epfo. AS Bengudi yo muri Guinea izahura n'ikipe ya Saritas FC. Ngiyo rero nkuko amakipe yo muri CAF Confederations Cup yatomboranye ari nako azanahura. Hanyuma reka gato tuve ku mugabane wa Afurika tugarukane iwacu mu Rwanda. Mu masaha make yashize nibwo umutoza Mashami Vincent, umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi kandi umutoza mukuru, amaze gushyira urutonde rw'abakinnyi 30 bazatoranwamo abazerekeza mu gihugu cya Cameroon mu mikino ya cani kabisa y'ibihumbi 2020. Ndetse tukaba tubona kuri urwo rutonde harimo abazamu, abadefanseri, abakina hagati ndetse n'abataka. Mu izamu harimo Kimenyi Yves wo mu ikipe ya Kiyovu Sport, Ndayishimiye Eric Bakame wo mu ikipe ya AS Kigali, Kwizera Olivier wo mu ikipe ya Rayon Sport, Rwabugiri Omar wo mu ikipe ya APR FC, Manzi Thierry kapiteni w'ikipe ya APR FC, ndetse na Mutsinzi Ange wo mu ikipe ya APR FC, Rugwiro Hervé wo mu ikipe ya Rayon Sport, Nsayimana Aimable wo mu ikipe ya Police FC, Fitina Ombolenga wo mu ikipe ya Rayon Sport ya APR FC, Imanishimwe Emmanuel wo mu ikipe ya APR FC, Rutanga Eric wa Police, Usengimana Faustin wa Police, Bayisenge Emery wa AS Kigali, Niyo Mugabo Claude w'ikipe ya APR FC. Abo hagati harimo Niyonzima Olivier Sef wo mu ikipe ya APR FC, Ngendahimana Eric wa Police, Twizeyimana Martin Fabrice wa Police, Nsayimana Eric wa AS Kigali, Manishimwe Jaber w'ikipe ya APR FC, Shuti Dominico Savio w'ikipe ya Police FC, Kalisa Rashid w'ikipe ya AS Kigali, Ruboneka Jean Bosco w'ikipe ya APR FC. Ndetse harimo n'abataka dusangamo Byiringiro Raga wa APR FC, Sugira Ernest wa Rayon Sport, Usengimana Dani wa APR FC, Iradukunda Bertrand w'ikipe ya Gasogi United, Yabivuze Oze w'ikipe ya Police FC, Mico Justin w'ikipe ya Police FC, Tuyisenge Jacques w'ikipe ya APR FC, ndetse na Hakizimana Muhajiri w'ikipe ya AS Kigali, Association Sportive de Kigali. Urutonde icyo twaruvugaho nta byinshi twari twiteze cyane mu bijyanye n'impinduka. N'ubundi aba nibo bakinnyi dusanga dufite mu Rwanda, nyuma yo kudaproduce abakinnyi, nyuma yo kudategura abakinnyi ngo tukire amakademi menshi, tugire za akade nyinshi, byibuze aho tubasha kuba dukura abakinnyi. Ntabwo kuri urutonde rwose havuga ngo hari umukinnyi uri kuburamo
naba nibo bakinnyi n'ubundi dusanga dufite mu Rwanda, niyo generasiyo ngubu dufite. Wenda nk'icyabayemo ngo gutungurana ni umusore witwa Ruboneka Jean Bosco wagaragaye cyane ku mukino wa Congo Brazzaville. Uyu musore yaje mu kibuga rwose asimbuye Sefu. Ni umusore waje atanga itandukano w'umuhanga ariko bisa gukomerezaho kabisa, akongeramo imbaraga yifashijwemo n'abatoza. Ni umusore wakinaga muri Muhanga, PRFC niho yamukuye, yakinaga muri Muhanga, PRFC n'ubundi imukuramo, ariko ni umusore w'umuhanga kabisa. Ibi nibyo bya bindi twirirwa turirimba buri munsi, abandi bose birirwa bavuga, birirwa bandika. Nk'uyu nguyu yaje ari umuvubuka, aje ejo bundi paf no mu ikipe y'igihugu Amavubi. The player from nowhere, nta hantu yaje aturutse, nta hantu yateguriwe. Ni ukumva ngo yavuye muri Muhanga, ava muri Muhanga ajya muri APR. Nyuma yo kuva muri APR umutoza ati wo Mavubi tereka amuha amahirwe, amuha amahirwe, umwana agira mu kibuga atayerekana itandukaniro hagati ye n'abandi, bigaragara ko yitwaye neza. Ubu ngubu rero umwana turamusaba gufatiraho kabisa, ashyiremo imbaraga nyinshi. Abandi niba Byiringiro Raga n'ubundi binjiye mu kibuga bigasa nkaho bahinduye umukino. Byiringiro Raga waje asimbuye yabivuze Oze. Byiringiro Raga ni umusore kabisa bigaragara byibuze ufite umwihariko cyane cyane mu bijyanye no gucenga, ariko nta kintu kijyanye na finissage yiwe igenda ikemangwa cyane. Tunamubwiza n'ukuri ntabwo abafana benshi bamwemera, bitewe wenda no mu ikipe ya PRFC uburyo abakinamo, cyane cyane ku kibazo kijyanye na finissage. Ni umukinnyi ushobora gufata umupira agacengwa bari batatu, ariko yagera imbere y'izamu bikaba ikibazo. Abenshi rero bakaba bavuga ati n'ubundi twamaze kubona ko impano yawe atari ugutsinda, impano yawe ni ugucenga, ni ukwirukanka no gutanga ama assist. Tubarire byibuze dutikishiriza abataka bacu, ubakubite amapasi, ubakubite za assist, birwaneho. Nibarata nabo ibitutsi bizabe byinshi kuri bo, cyangwa se ikimwaro kizabe cyinshi kuri bo. Rero uwo ni Byiringiro Raga n'undi musore wa Iradukunda Bertrand wo mu ikipe ya Gasogi United. Ni umusore w'umuhanga, w'umuhanga wa hatari kabisa. Ni umusore winjiye mu kibuga nawe ku mukino w'ikipe y'igihugu Amavubi yakinyemo na Congo Brazzaville wa gishuti. Bigaragara ko yashyizemo itandukano hagati n'abari babanjemo. Ni umusore winjiye yitwara neza, we n'umusore rwose witwa Ruboneka Jean Bosco ndetse na Byiringiro Raga. Ni abasore batatu bigaragara ko bari on top, cyane kujyana na forume mbega twavuga nka forume z'ako kanya, forume ziriho ubu ngubu. Twavuga bano basore batatu rwose nibo bari on top cyane kujyana na forume. Ni abasore bakina neza, ni abasore bazi kwirukanka, ndetse by'umwihariko ni abasore bazi ikintu kijyanye no gucenga ndetse no gutanga ama assist. Ubwo rero ntabwo twavuga ngo nibarekerere baterere iyo ngiyo bagezeyo, ahubwo bafite urugendo runini rwo gutegura ibintu byinshi. Bagomba kugera kuri byinshi ndetse bakageza n'ikipe yacu y'igihugu Amavubi aho twifuza kuzagera, dore ko duheruka muri kani mu mwaka w'ibihumbi 2004. Iyo benshi tubivuze barwara imitima, harimo abatari bavuka, harimo abatari baratangiye kureba ibintu bijyanye n'umupira, ariko uko ni ukuri kandi ni amateka twishimira byibuze ko ariyo ntambwe twateye, tubasha kwerekeza mu mikino ya kani yo ku mugabane rwose hano iwacu. Natwe naho twageze, icyo gihe twari dufite ikipe ikomeye, ikipe ikinamo ndetse na shampiyona ikinamo n'abanyamahanga benshi, byibuze bigaragara ko icyo gihe abakinnyi bakinanaga ubwitange. Nibyo twifuriza n'aba bana rero n'abo ngubu bakuze nyine bakujijwe, kuko ntaho baciye, nta ruganda baciyemo, n'ibyo twirirwa turirimba ngo za akademi zishyirweho, n'izihari zibonerwa imikino, zibonerwe kompetisiyo itegurwe, amafaranga arenga miliyari ajya ngo mu cyitwa development tutarabona. Natwe ntimubitubaze kabisa. Ngibyo rero, ngibyo ngayo nguko rwose iby'iwacu ni uko nguko bihora ni uko nguko iby'iwacu bihora, ariko nta kundi. Buriya wenda hari igihe kizagera abishinzwe nyine bakumva ko bagomba kubikora, bakumva ko bagomba kubikora, bakajya muri ziriya mpano zo hasi, bagategura bakava muri za biro zabo rwose, kugira ngo byibuze turebe ko hari icyo byazatanga. Cyane tuba tureba ikipe y'igihugu Amavubi rwose niyo tuba turebaho. Ngayo nguko rero, hanyuma ikindi kiri kuvuga ku mugabane w'i Burayi ni amatora y'ikipe ya FC Barcelona rwose
ikeneye umuperezida, ikeneye umuyobozi muzima kugira ngo tujye twamenya n'akazoza k'umukinnyi w'igihangange ku isi Lionel Messi, tumenye se azava muri Barcelona, azagumamo, azerekeza hehe. Ibyo byose mbibutse ko Lionel Messi amasezerano ararangira n'uku kwezi kwararangira muri uku kwezi kwa mbere, ararangira muri uku kwezi kwa mbere. Nta kazoza ke twamenya, gusa muri iyi minsi yamaze igihe kinini bigaragara ko atishimye, ndetse ni umukinnyi wakozwe cyane no gushyamirana n'uwahoze ari perezida w'ikipe ya FC Barcelona Bartomeu. Ntabwo rero Messi yarishimye mu minsi yashize, ari naho byakomeje kugenda bivugwa ko ashobora kuva mu ikipe ya FC Barcelona, cyane cyane ikipe iri kumushaka cyane ni ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikipe ya Paris Saint-Germain iri kumushaka kubera wenda umusore nka Neymar Junior dos Santos wanabisabye perezida w'ikipe ya PSG amusaba, ndetse n'abatoza basaba ko umukinnyi Lionel Messi yaza bagakinana mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Hanyuma wenda nyuma y'aya matora nabwo tuzamenya akazoza ka Lionel Messi ni akahe, ese aravamo aragumamo. Gusa wenda ubwo atangiye gutsinda reka tuyifate nk'aho ahari muri iyi minsi, arahari wenda reka tuzareba amaherezo yabyo. Hanyuma tubibutsa si Lionel Messi gusa unakomeye uzarangiza n'amasezerano by the way, batagira ngo abagira ngo ni Lionel Messi gusa, kuko na Sergio Ramos nawe amasezerano yararangira muri uku kwezi kwa mbere kandi ntarongera amasezerano. Mbega ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma ku mugane w'Uburayi nanone ikipe umutoza Ole Gunnar Solskjaer yatangaje ko harimo abasore bangahe nka batatu bo mu ikipe ya Manchester United, cyane cyane bayobowe n'umuzamu Sergio Romero ndetse na Marcos Rojo na Odion Igalo. Umutoza Ole akamaze gutangaza ko atazongera amasezerano mu ikipe ya Manchester United nyuma yo ku kwezi kwa mbere amasezerano yabo narangira ntabwo ngo bazongera amasezerano muri iyi kipe. Bategereje ko ikipe hagira ikipe ibaha amafaranga menshi cyane ngo igurishe umusore wabo Marcos Rojo, byibuze abe yabona n'ahandi ajya gukina nk'umuzamu. Wenda Sergio Romero ntabwo ari ibintu bitangaje, wakwibaza igihe azongera gusubira muri iriya zamu rwose bikagucanga, kuko abazamu bari hariya barakomeye cyane. De Gea ni umuzamu wa mbere ntakorwaho muri iyi minsi, ari no kwitwara neza, niwe ubu ngubu ikipe iri kugenderaho cyane. Henderson nawe ni uko nguko, ni umuzamu rwose waje gutyo from nowhere, aza agaragaza ko ari umuhanga, ariko Sergio Romero ntabwo twavuga ngo azongera kukisubiramo cyane. Hanyuma rero no ku rundi ruhande n'abahanga rero batangiye kongera kugira inama umusore Van de Beek ko yagira agashaka ahandi hantu yakwerekeza akagira ngo ajye kuzamura impano yiwe. Hanyuma tutarasoza amakuru yacu gatoya, reka twongere tugaruke hano ku mugabane wa Afurika gatoya. Nyuma y'aho uwari perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano ku mugabane wa Afurika Ahmad yahagaritswe kubera icyaha akurikiranyweho, yari akurikiranyweho na FIFA kijyanye no kunyereza umutungo. Ubu ngubu rero n'ubundi ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano muri Afurika CAF ryamaze gutangaza abemerewe kwiyamamaza kuri uyu mwanya wo gusimbura Ahmad, ndetse na Ahmad nawe yari yatanze kandidatire, ariko iza kuba itemerwa cyane ko biri mu itangazo CAF yageneye abanyamakuru cyangwa se yashyize ahagaragara, nk'uko tugiye kubibasomera hano nubwo riri mu rurimi rw'igifaransa. Turahera kuri titre yayo igira iti CAF note d'information examen de candidature à la présidence et au comité exécutif de la CAF. La commission de gouvernance et la Confédération africaine de football CAF se réunit au Caire le 5 et le 6 janvier 2020 sur la convocation de son président, Maître Michel Kizito Besigye, pour effectuer le contrôle de l'éligibilité des candidats pour le poste de président et les membres du comité exécutif de la CAF. 5 candidatures ont été officiellement enregistrées pour le poste de président de la CAF et 16 candidatures pour le poste de membre du comité exécutif à pouvoir. En termes de travaux, la commission a statué comme suit. Candidats autorisés à figurer sur la liste des candidatures, sur la liste des candidats éligibles à la présidence de la CAF.
Maître Augustin Emmanuel Senior, Sénégal, avocat 55 ans, président de la Fédération sénégalaise de football depuis août 2009 et membre du comité exécutif de la CAF depuis février 2018. Jacques Bernard Daniel Anouma, Côte d'Ivoire, 69 ans, cadre financier, ancien membre du comité exécutif de la FIFA, ancien président de la Fédération ivoirienne de football et président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football. Candidat déclaré inéligible. Ahmad Ahmad, Madagascar, président sortant. Candidat à la présidence nécessitant de vérification complémentaire. Ahmed Yahya, Mauritanie, 34 ans, homme d'affaires, président de la Fédération mauritanienne de football et membre du comité exécutif. Patrice Topana Motsepe, Afrique du Sud, 58 ans, homme d'affaires, président du club Mamelodi Sundowns. Leurs candidatures ont été jugées recevables, cependant la commission a estimé que des vérifications complémentaires sont nécessaires avant une décision finale. À cet effet, une audition de ces candidats sera organisée au CAL le 28 janvier 2021. Mbo tugerageje kubinyuramo mu rurimi rw'ikinyarwanda n'ubundi batangira bagaragaza aho wenda bakorera cyangwa se aho ibiro bya CAF biherereye mu gihugu cya Misiri mu mujyi wa Cairo n'ukorera. Hanyuma batangiye batugaragariza abari batanze kandidatire, harimo na Ahmad ariko kandidatire yiwe itabashije kuba yakwemerwa kuko yahagaritswe na FIFA mu gihe kingana n'imyaka 5. Hanyuma siwe gusa kandidatire yiwe yanzwe, kandidatire yiwe yanganywe n'uwitwa Ahmed Yahya wo muri Mauritania ufite imyaka 44, nawe yaje kuba yahagarikwa, ndetse n'uwitwa Patrice Topana Motsepe wo muri Afurika y'Epfo w'imyaka 58 akaba ari nawe nyiri Mamelodi Sundowns. Hanyuma abakandida bemerewe kwiyamamaza ubu ngubu ni babiri nabo batangajwe na CAF, harimo Maître Augustin Emmanuel Senior wo muri Senegal imyaka 55, umwavoka ndetse akaba na perezida wa Federation ya Senegal kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009, akaba yari no muri komite executive ya CAF mu mwaka w'ibihumbi 2018. Hakaza witwa Jacques Bernard Daniel Anouma wo muri Côte d'Ivoire, ni mu myaka 39 niyo afite, akaba yarahoze muri komite executive ya FIFA, ndetse akaba ari na perezida akaba yarabaye na perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Côte d'Ivoire, ndetse akaba ubu ngubu akaba ari nawe perezida w'icyubahiro w'iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Côte d'Ivoire. Abo nibo bakandida babiri rero bemerewe kwiyamamariza kuri uyu mwanya wo kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano ku mugabane wa Afurika CAF. Ndetse nk'uko byagaragaye bari abakandida 5 nk'uko n'undi CAF yabivuze, ariko haje kwemerwa kandidatire 2 gusa, izindi 3 zose bazitera short wenda bitewe n'ibibazo bagiye bafite, ndetse nk'uko bajya bitangaza ko bari mu manza zimwe na zimwe zijyanye n'imitungo ya CAF, ndetse wenda n'amasosiyasiyo bagiye bayobora cyane association de football, ndetse n'ibijyanye n'amafederasiyo de football n'ubundi abenshi, kuko uraza benshi nibo bagiye baturuka, nibyo rero n'undi bakomeje kugenda bakurikiranweho. Ubwo rero reka tubihanga amaso, turabona nibo benyine bemerewe kwiyamamaza, ni amatora ategerejwe muri kuno kwa mbere, maze turebe ko tubona usimbura Ahmad Ahmad nyuma yo guhagarikwa imyaka 5 ashinjwa ibijyanye n'inyerezamutungo cyangwa se kunyereza umutungo wa CAF yahagaritswe na FIFA imyaka 5. Ndabashimiye cyane, mukomeze kubana natwe mu biganiro bindi byose byo bikurikiyeho, kandi mukomeze kudutera ingabo mu bitugu nka D&N Kingdom TV.